نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكملنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manjari mga palanggungan hakama Islam, murah-murahan yan kamu simusugpat hatiranan insyaallah subhanahu wa ta'ala haun-haun na kamu nakabutang hakapuan na tawah karimbahan damikyan day sabi niya sila imaalop ha waktu ini iban na si mga sila simusugpat ha Facebook, YouTube, iban na si mga kaiwanan pakayan supaya makapagsugpat in naglalayo murah-murahan yung mga inikatan pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan imparsugpatan ini kumakkal kato taniw sampay paadlaw ka na amin makapagbay matakitan yung katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari in pengajian na to waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hadis riwayat dengan Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma baina samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. In hadis long ta mahaba-haba sumakawa yari awon nasabot ing katan mapatot na to hinangon hakabuhi na to im mga inikatan siyabot dun hay ni parsababan mahinang sahaya sinbar iman di naman ha lauman singgumi ini sampai pa laum kubul sampai na paadlaw kana amuyin kahinapusan sin waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai amuyin tumaytay na in tiap-tiap tisuluhan si manusia hatay-tayan pagtawagon sirat al-mustaqim. Murah-murahan in amal ibadat na to amin may nang nato sahaya kabuhi na to sampai rahon na to mangarap pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari siyabot doon hay ni muna laung niya at-tuhuru syatrul iman in kasutsihan tunga sin pag-iman. Maksud niya roon hay ni in katan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala tunga ing kasutsihan singkatan ibadat. Sabab wayron ibadat harap patuhan Rabbul Alamin
bang wayroon kasutsihan sin hambuok mano siya. Makauna kita magsutsi ang pagkita umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala sa intuhan na Rabbul Alamin sutsi malano dito may mahaipon niya bang bukunda sutsi iban malano. Naman jari doon haon lang niya walhamdulillah tamlaul mizan. In kabtangan alhamdulillah inyan lang niya makahipo sintimbangan haadlaw ka na. At iniriya kita simbitaan subay kita daran nagjijikir po Allah subhanahu wa ta'ala sin himumungan alhamdulillah sibu da in uno-uno pakaradyaan amuin sumampay kato pakasanyangan iban sin kasigpitan subay na to hatihon inyan katan dahil nga mga tutukasan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay sadya in guwa sin uno-uno na tutukasan sin Tuhan na Rabbul Alamin amin makapamung kita alhamdulillah. Bang marayaw alhamdulillah sarta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala bang sa upama inyaon batkar na tutukasan kasigpitan magsabar sarta puas dahil pagsabar makapamung kita alhamdulillah. Inyag tukatantan sahaya itagbak sin Allah subhanahu wa ta'ala palawang bigi jantong sin tiap-tiap mu'min mga palanggungan ha agama Islam. Kabtangan subhanallah walhamdulillah tamlaan. In pagtasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in imian kita alhamdulillah laung niya maghipo-hipo ikarwarwa ini. In alhamdulillah iwan sin subhanallah atawalong niya tamla umabay na samawati wal ard. Hati niya mahipo niya sindua kabtangan subhanallah iwan alhamdulillah in lauman sin pitong lapis langit iwan na singgumi niya. Inyan. Hati niya sa kaulaw labi hadto in taod sin tutong basan tiya takama sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Bang mayan isab in pangatayan na to tulid pa Allah subhanahu wa ta'ala na inyan katantaan way malipas deng hamang amal buat malaing kaninya tuhirukot si mga malaikat kato tanyo hakitab na to tiap-tiap hambuk deng kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari lang niya roon haon wassalatu nurun in sambahayang lang niya sahaya wassadaqatu burhan in pagsarak ka inyan lang niya makajari kita imian alamat sin pag-iman sin hambuok muslim in pagsarak ka wassabru diya damikyan in kasabarian sahaya raisab wal Qur'anu hujjatun lak in Qur'an lang niya mahinang yan amuin laung simbahasa ta mahinang taabukaw hadlaw akhirat amuin umalop sumambong singkatan pangasubukato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang taiya agad doon ha aturan tiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hadiaak niya pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tawalaw niya alaik adakala in Quran mahinang amuin tumuntot kato tanyo patuhan Rabbul Alamin ha adlaw akhirat hati niya mahinang takuntara bang tumuntot kato in Quran maksud niya bang nato wala iyaka din kabayaan sin Allah ta'ala wa ta'alam sin Quran tanto sa mahinang takuntara in Quran amunain ini manuntot kato tanyo rito ha adlaw akhirat wa na'udzu billahi min dzalik. Magpatilipon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala ring mga bihad to. Manjarilong niya kullo annasi yagdu. Imano siya katan ini na wayroon mahinang laungta ini malanyap imano siya katan. Hati niya maguna huli kita niyo katantan. Na biasa pantun sa iniin kita amuyin magdarang magbisin ini ginhawawarantay ini. Bihan.
Na bang in pagbira kang tamya makadaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na tanto sadyain kita mamahadika daing haamoy in kasigpitan hadlaw akhirat buat malengkan bang in pagbira kang tarik kumugdan haaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto sadyain yan magbing kato taniwing kaliruan, magbing kato taniwing pagsusun, magbing kato taniwing kataniing kasusahan didto haadlaw kana. Nabiyay ta dun haon long niya, muna amin siyabot dun sahaya long niya, as-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya. Ini long ta siyabot si mga kaulamaan, ini katan long niya, pag iyanon, minal a'mal anwarun kulliha. In mga, dahil mga amal ini, sahaya ni katantan, mahinang sahaya. Sabab muna, bang in Quran mahamulya, makasud palam sindagal si mu'min, ang panepyag ang gautaan, tanto sadya sumahayain laom daghal niya, doon hayaon bang masawa na in daghal ta pasal singyad tuin, Quran halom sindaghal ta, na diyan laong ta tumayma sin mangi. Na ang pabiyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laong niya, in ipon, idha adnaba dhanban, nakata ala kalbihi nuktatan sauda. In ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap hambuk ning katutan niyo, pabilag kita niyo makalanggal sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumbukan sin Allah ta'ala in jantong nato sin tumbuk itum. Tiap-tiap kaganapan na sabing tumbuk, sampai runaon may nang nakabang. Nabang siya mahinang nakabang, ingkasungan niya mahinang na siya, ini tigidlom na katantan. Nabang tigidlom na, mahunit na, inyan sumahaya magbalik, insahaya yan, na makabuka, bang sa upamari na siya sumahaya, abutan na sin, mabugtuin, manahot din kaniya, na hambuk yato rin mga pakaradyaan kalugian dakula tiap-tiap manusia. Amo yato mga katawtay manghuran hakama Islam. Nahasabab yato suwe kita maayad sinang malibadat ta, pakugdanon tahad jarid to haamuin pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkasiya indiaak sin Allah subhanahu wa ta'ala mamayta kato taniw sin kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Kakuyakan sintuhan na to Rabbul Alamin, yaon katanbiyay taapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maluhay inaka ma-Islam, bang tabatukon doon haamuin kababayaan sintuhan na to Rabbul Alamin. Sabab, bukon mahunit, hihina, inibiyabay ta kato madtumadto, mapatot na to hinangon. Iban biyabay ta madtumadto, katantan, di na to mapatot hinangon, nakabuhi na to. Nawang hadya akaron na to, imbay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun nembeta sing Quran mahamulya, wa ma atakumur rasulu fakudu wa ma nahakum anhu pantahu, na tanto malappas kita rin katan kaliruan da hindi naman halom sing gumi ini sampai kita sumampay pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad tuin subay batukon sin tiap-tiap pambuk den kato taniyo. Na manjarilong niya, in doon haon pagyanon mga amali ni katan sahaya, long niya, amura kuman long niya, im mga indigenous deng ha mga sahayayan, aon long niya, inya to katantan, deng ha amuin, ini pagtunay, sin tiap-tiap ipon, doon ha aming katanpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Na, doon haon biyay long niya, in sambahayang, amo na long niya ini, pag-ianon long niya, as-salatu nurun mutlak. Hati siyan, sin nurun mutlak, sahaya amuin, langta, wayroon samu-samu niya. Hati niya amuin, ini, sahaya tuod. Amuin pag-ianon niyo. Nati bang kaimiyan sahaya, wayroon, ini, mansa-mansa ni rihan. Doon haon, wayroon sagdahan mo. In sahaya ni, hati niya, bukon siya mapasok, bukon siya makatama, taon mga sahaya mapasok. Bang in sahaya lang ta, in nagdakan niya rin mga ini kayo yaon na mapasok siya. Bihan yan. Na amo yan to ini, biyeta doon sa bahayang. Na in sa bahayang ini, habuok dahil mga
ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin nakabidda dahil nga katan, sarta amin di mararungan sing katan amal. Amin di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan amal, wang may sambahayang. Nabagi sa baon sambahayang, muhakay ba nan doon haon kulang, in mga amal mo, na inyad tulong ta, aun na kapatot sin manusya, yan timbangon pa siya, ha timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang sa upama, in amal niya, wayron sambahayang, nahinang mo na yung katantan, piyang daakan sin Allah ta'ala, natanto na sadya, inyang katan, di nakakunahan matimbang, sabab, na wayron sambahayang, but biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pangilahan sin Muslim iban kafir sambahayang. Pangilahan sin Muslim iban kafir sambahayang. Namatawd manusia long ta tabiya da kumanyaon na magngan sadya Muslim sa di magsambahayang. Bihan. Aun doon magsambahayang bihan nama makaminsan hang katahon. Aun doon magsambahayang long tabiya Jumat sadya. Naaon niya tu waktu misan ning Jumaat yaon bang aon biya mga labi mahal hawaran niya bihan di pa misan makakuha. Bihan na ati niya inyaon katantan. Biya sa kaulolari siya mabaya sin sahaya yato. Tumayma deng Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yato kalukian dakula yato mga katawtay manghuran ha kama Islam. Naampalaw niya in suko si mga bariman, law niya, dunhan, di pahadun niya ini, aun na sahaya halaw sindaghal niya. Bihan. Doon, iwan sin amuin pangannal niya katan. Sabab inyaon hambuk siya rin ha mga ipag-ilaw mo ri hababaw singgumi ini. Hangkanin mo di makahinang do sa pasalyaw nin sahaya laon sindaghal niya. Pagkita niya sinamin hinang niya, magtuy-tuyad to amuin dumatong in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya amuin di siya makahinang sinamin hinang niya. Bihan yan. Sabab mo na riyay takatutan niyo, in mu'min, iwan simbukon mu'min, malayo yung piyagbidaan niya. Sabab ingkatan makahinang dosa yan, wala doon yung pag-iman halam sindaghal niya. Wayroon mu'min makahinang dosa. In makahinang dosa, nagngangan mu'min, bang nalawa yung pag-iman niya, doon haon, makahinang siya dosa. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Di makatakaw in hambuok manusia amin hawakto niya na nakawat in siya on pag-iman. Imana niya wala doon yung pag-iman niya hanggang siya nakapanakaw. La yaqtulul qatil hina yaqtul wa huwa mu'min. In hambuok mamumuno hawakto siya namuno on pag-iman niya. At ini naiging pag-iman niya amuy in nakalabaw indugal niya hangkan siya nakapamuno, ingata indugal yan niya tay manghud dayng hasaitan. Lawang sin saitan, simud ko palam sin lawang niya, naroon haon sambilin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbayta kato taniyo, in dugal laong niya, al-ghadab, babu iblis. In ini dugal, lawang ni iblis. At inanaukab, naman ko sumud palam sin lawang niya, naroonhan di na kaw makapuklas. Aso biyad tumahinang mo na sa diyeng kabayaan mo hinang ngundunan, doon na kaw magsusunbang, di matunay parkala. Naamo yan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Damikyan di lang niya makapanggina, imang jijinawak to siya naggina aun pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan yan. Naman yan itong mga palanggungan hakam Islam. Naman jari, hambuk yan dahil mga ini tatarangan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman. Sabab, ini sambahayang laong niya, makatampan kay mo rin haamin himinang masyat. Makatampan in sambahayang dahil himinang masyat. At inirang kita, lang si magbibisara, lang niya insiyaon kuan, ini, ano ba ini? Pagbisaraw namin, at initutog nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Amin wayroon halom sin, pangannal niya,
in bukon nagtutumtum hadya sin waktu. Amo na lang niya in naghahangad sa jasin waktu kung urumatong inamuin ini pagbak niya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala mahal ka kanireng katan mahal ka halaw man sing gumiini in amin waktu tiya takaran niya rin waktu pa waktu maabutin waktu sambahayang. Nawang kumuyag yung pangatayan mo habihayad to tanto hadya kana naman mo yung kakuyakan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw gana-gana. Sabab in katantan, beta kato tanyo, in kasannangan, iwan sin kasigpitan, doon hamin hinang nato, di hababaw sing gumini. Bang in katan, iurol na to in karayawan, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto sadya, madawhat na to in karayawan, dahil hatuhan na to rabulalan. Na bang isa, bintiya tali na to karayawan, amin dahil karayawan, simpikilan na to, iwan sinaktal na to, na inyan suwaysan kita in maglagsing kasannangan ta simbaran-baranta. Sabab na nag-uno kita. Biya kita miutas deng haamuin, likusan sin, pag-ianon, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain kita pagka kita nagtag-ipon patuhan rabulalamin, so kita timindog doon hangan, ini kita ipon. Kita kumisan yung pamu na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In siya pagtakon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh. In Rasul sallallahu alaihi wasallam ipon sin Allah Ta'ala ibandaak niya. Na rihad to. Na ang paingkato ahon waktu malumaning kaywanan magtakon ipon. Gaman sabay kita makuyag. Bang kita iniinyanan sin Allah Ta'ala ipon niya. Sab in ipon niya ri pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang siya pagtawalong niya Ibadur Rahman. Ipon sin Tuhan baying ulungon. Nabangin Allah Ta'ala ba yung ulungon, ang payaon, ini hati niya, liamod siya roon haamin nganin siya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto hamadawhat mo yung kataan ulong iban kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Bihan yan, mga palanggungan hakama Islam. Naamad tuwing subay, urulon na to, hakatan sin, pakaradyaan na to halaw man sin, gumiini. Naman jari lang niya roon haon, was sadaqatu burhan. In pagsarak ka, damikyan sa hayaresa, pag anong burhan yan. Sa amurakuman lang ta, na dugaing, aon doon, sa haya, ini, amin sinag yaon, biya sin sinag, sin sukay yaon. Nabiya na sinuno ini. At iniya, pag anong burhan, biya lang niya sin sa haya, sin ini, sukay yaon, aon siya, amuin, mag-idlap madtubihan. Hati ni anyon tanda pag-ianon. Insarak ka, tanda sin pag-iman. Hati ni tanda sin ka, ini hangan in siya mu'min. Bihan in pagsarak ka. Hati niya, kaya hatihan niya in amuin amanat sin Allah Ta'ala. Amuin niya on halawm niya bihan. Dahil mga pangalta sin Tuhan na bulalawin piyangandul ka niya. Amuin hikapagpasaw niya madto pa mga tao barhajat. Amuin yung pagtawakon miskin. Iwan si mga anak ilo. Ba't inyang katantan, mga sabuton na yung anak ilo, yan to nakakad ni miskin magtuy-tuy masabot. Ba't amuini yung mga parkala, jimadyato, wala na aon hajaman sin mga kurais sa tempo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin di tuod sila makapikil tumabang ha mga tao barhajat. Amo na yung mga miskin. Ba't yung pangatod nila mga miskin, mga tao malumi, way kapos pa iddahan. In mga ini laungta uno yaon amuin ini yatim anak pasintay manghud nila bang mapatayin tay manghud nila kawaon nila inalta kataan di misan dihilan ni namin bata-bata kiyabin sin ama yaon bihan niya labi luban na to din ina sa babuhay roon pagwaris kanila mga kababaihan way na sila'y mag-inom makan sin alta sin bata-bata yaon bat inyaon katan haaturan sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala in kiyawin sin ama suko si mga kaanakan niya mapatot ang mga amaon magtubihan amuin unuhon nila ayo puton nila ang alta yaon labi mareho patauron nila supaya paglaggo si mga anak kun niya yaon katantan na magsangdan sila ando kay lusin alta sin ama nila bihan makabak pa sila karayawan
bihan yan in mapatot batukon sin tiap-tiap pambuk den katutan nyo. Na amo yadtuin biyay ta katutan nyo tanda in pagsaraka tanda sin pag-iman. Was-sabru diya. In kasabar lang niya damikyan sahaya. Sa impagyanon sahaya roon hay ni lang niya sahaya biya dapat sa pantun sin sukayaon sa wayro ni sa paso niya. Way paso niya. Hati niya mahagot siya in kasabar. Sabab may ta. In mano siya may tayaw niya nan iniwayron paso niya. Sabab in tao masabar mahagot in daghal niya. Mahagot. Bisan daw yung problema niya, di siya magsabar na hadya siya. Maana niya mahagot in amoy in jantong niya yaon. Di magpaso. Bihan yan. Na inyad to damik yan in sahaya niya yan tubukon da isang mapaso. Amod tin pagyanon doon. Na sibo-sibo yaon sahaya katantan in amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sahaya yaon katan. Na labi-labi na to din sambahayang hambuk ini ring mga alamat sin intao bang in ini pagrida sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya di pahalaw man singgumi ini kuyakan na siya haamuin sambahayang niya tiap-tiap maabutin waktu biya siya sinamuin lang ta ini nakakita kumalakbihan bang maabot ng waktu sin sambahayang hibin niya yung katantan pakaradyaan nakabuhi niya madto siya lumakso pa amuin lugal lang ta amuin pagtutunayan sin sambahayang bihad tuin mga silabihan ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil biyaitaan sin Jibril alaihi salatu wassalam lang na inna Allah qad habbaba ilayka as-salah bunal to lang sin Jibril alaihi salatu wassalam ha Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala amoy in piaog kay mo atawa pialasak kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang pakhud minha mashi kawa na kaulong sin Jibril alaihi salatu wassalam dain doon hayan hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam katan sin sambahayang amoy in mapatot niya hitunay puas ding hapiardo di in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkalipasan bihan hangkan na longta dahil mga sambahayang amoy nawafil yaon na in Rasul sallallahu alaihi wasallam aun doon kaya tututukan niya bihan aun isab na amoy ini di niya magkahinang bihan hati niya doon haon lang niya amoy in as-sala al-manduba sala manduba atawa muakkad along sa magbibisara in pag-iyanon sala muakkada amo na yung mga inisambahayang nawapil miya makadhapardo bihan kata biyan na sin mga duwang karakaat makauna ring sin salatul fajar atawa salatul subuh wala yang katinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan niya atawa sambahayang ini duwang karakaat lang ta puas sin duhur bihan yan sambahayang puas sin maghrib sambahayang puas sin Isya at ini dua orang karakaat demikian sambahayang Jumaat 4 rakaat makauna ring sin sambahayang Jumaat iwan sin 4 rakaat puas sin sambahayang Jumaat amin pag sambahayang unya habay niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian amin sambahayang 4 rakaat lang niya makauna rin sin sambahayang duhur bihan iwan sin sambahayang longta makauna rin sin sambahayang Isya 4 rakaat bihan iwan sin sambahayang longta 4 rakaat makauna rin sin sambahayang asar sa ini wala ini kaya tutukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun waktu makasambahayang siya aun waktu di siya makasambahayang ini na amo na yung pagyanon lang niya sala ghaira muakkada at inabukon siya amin kaya tututukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihad to in Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan na siya ini bang maabot na yung waktu bihan magtuin niya tawakunin Bilal ibn Rabah papagbangon ya Bilal aqimis salah wa arihna biha lang niya hati niya papagkamaton na in Bilal biha pag-ubos lang niya amin hati niya
ini pasan na nga kita lang nabihan. Sabab dumayaw to in para saan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang amuin, umalop na siya patuhan Rabbul Alamin, hitindog na yung sambahayang. Bihad to in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amod tin upihan na to dahil nga mga hinang mapatot na to urulon na sambil wita doon haon, aon dahil nga mga ini umat na kaunayad, tuwihad to ra isabin sila pagsambahayang. Sababin sila, aon dahil sa pagsambahayang nila, murak man, bukom biya sinaturan si pagsambahayang, ta ini, amuin hindo tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala naghamatungan ni Bansim Pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amurainin ibadat, amin wala limabay ha Jibril alaihi salatu wassalam. Amurain ibadat sambayang. Sabab insiya piya sakat madto pataasin pitong lapis, nakaliw pa sin pitong lapis langit pataasin to. Naamo yan amuin kalagguan sin ibadat sambahayang, sarta in aturan katantan paghinang kaniya, iyan hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan sin pagini tindog lingkod, in katan sin babat baton malaw miyaon katantan, lamo diyan to katan. Sabab aon doon ha mga ini babasahon mo lang sambayang, in hukuman niya rukun. Besin suratul Fatiha rukun siya. Bihan. In takbir, amin takbiratul ihram yaon. Rukun siya. Bihan. Matawad din nga mga babasahon na kalamod siya rukun. Kaniya to suway na to ingaton yung mga karukon-rukunan day sa beto. Aso kaya kaingatan na to doon haonin kimugdanin hinang taatawa wala. Kan nakakunan nutot yaon ingatong kataan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sarab, aon doon haon lang ta, magsibo din hinang si ini ma'mum, iban sin imam, iban na sin isa-isa mo magsambayang. Inukuman niya rin mapinda. Bihad to bang siya rukun-rukun. Naamo yan mga katawtay manghuran haagam Islam. Naman jari, hambok din nga mga paghindo nila, bihan, kato taniw, lapay nakita niyo, sabab lang niya in sambahayang ini, sahaya si mga bariman, halawm simpakuburan nila. In sambahayang, nurun lil mu'minina fi kuburihim, halawm sing kubul nila, sahaya. Nawang kau iilawan halawm sing kubul, tikidlumin yaon. Ba't di mo misang kabutangan solar yaon ini lawm sing kubul yaon? Biha. Misang butangan nito, idato kakunahan, matay ra. Amod to. Na, inyaon bang kaumabayasin taka ilaw yaon na. Uno ini pag-ianon doonhan, law niya, amo na in salatul layl, sambahayang sindum. Ang kaneweta doon hay ni Abu Darda, sallu rak'ataini fi dhulmatil layli li dhulmatil kubur. Sambahayang kamulong niya sin, amin tunga dumyaon, tigidlong bitu-bituhan, sabab inyan mahinang niyo sahaya, dito halawm sin pakuburan niyo. Amo yan ini kuan. At inawang ka makakisong si mga dumyaon, ay nakaw mag-aang bihan, tuwing nakaw pag-air, ang pakaw sumambayang. Bihan yan. Mahinang yato, ini lang ta, ilaw sing kita, tawa sahaya sing kita halaw man sin, pakuburan ta. Bihan. Na, damikyan doon haon lang niya. Fil akhirati nurun lil mu'minina fi dhulumatil qiyamah wa ala sirat fa innal anwar tuqsamu lahum ala hasabi a'malihim. Kita kaubita doon haon. Haadlaw akhirat lang niya, aon siya sahaya si mga bariman doon hakatigidluman sin kiyamat. Mayta di tigidlom sabab mayta. Pulaglag na insuka, pulaglag na inini bituon, pulaglag na imbulan, way nakatantan, nalun nakatan. So tigidlom na, way na ilaw, nasa mga bariman naon ilaw nila. Doon hayan, haadlaw kiyamat. Doon hasirat, pag iyanon, amunain panahon, pag labayan sin mano siya katantan. Inyaon katan,
in mga sila magsasambahayang aun sahaya nila. Doon na yan. Aun doon biyeta in sahaya sinhambuok ini mu'min na bialaw niya kaljibal. Bialaw niya bud. Nari kato so pamhibutang tabi di kato ina minsan bud sambuangan niya on sadyain taasin ilaw mo na sarang-sarang na sa sawan niya yon. Di na kaw malusot. Sabab inlabayan sin ini katantan lumabay roon ha amin dalabayan niya on haran niya on inhababa niya narka. Bang nalusot harap palom narka inhulog niya. Ang paintay-tayan beta doon haon daw niya na innahut niya sinamiin taytayan niya on na sipakon pa lang niya magpito yung buhok. Biha. Mahait ding pundang. Inyaon. Sa sumakawa, bangaon sahaya mo, inyan to kataan, nagdarasin sahaya, biya lang niya sin, amuin kilat mahatang kasyon, makaliw magtuy mantupan si pakagto. Labi-labi na amoy hindi na siya hisabon, haamuin ini at inay manan di hisabon din siya asumuhon sabab in record niya marayaw na kataan. Amo na yung mga tao di kaunahan maghinang sin amal di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon doon haon aming mapatot nga hinangon amal hikabaak niya amal pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya kaunahan. Magtuy-tuy siya himibalbihan. Bihad to yung mga ini mano siya amin nasabot doonhan halawn sila pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan simpakaradyaan labayan nila sampay sila sumampay madtupakasanangan yadto hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na ang palawng niya yung mga sahaya yan bahagion sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha amin ini tindukanan simpag-amal nila rin di hababaw singgum ini bihat atin niya patupon doon nakatan pakaradyaan niya on atin niya inya on atin niya wayroon malukpas kaniya dahil ha mga katan kakukunahan niya waktu ini paglabay sin uno-uno na lalabayan sin katantan bihan in siya halawang pamarihara sin Allahu subhanahu wa ta'ala na labi-labi na tuod in sambahayang doonhan beta kato tanyo law niya beta doon lang niya man hafadha alaiha ay maanahu man hafadha ala salah isiyo-siyo in nagpaparihara sa sambahayang kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah isiyo-siyo in nagjajaga sin waktu sin sambahayang amin na supaya ni hikatunay in siya yaon aun sahaya niya iban aun dain doon haon amin long niya tanda iban amin aun doon haon long ta ini kalapasan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw qiyamah wa man lam yuhafidh alaiha wa lam yakun lahu nurun wala najatun wala burhan na banglaw niya siya bukon siya amuin majagasin waktu sin sambahayang niya na wayroon sahaya niya iban wayroon makaparihara kaniya iban wayroon tanda sin insya yaon hambuok deng ha mga ini dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasanangan hadlaw ganakana bihan mga kataw tay manguran na agama Islam. Damikian beta doon ang riwayat hi Ibnu Abbas iwan hi Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man sallas salawatil khamsa fi jama'atin jaja ala sirati kalbarqil allami fi awwali zamratin minas sabiqin wa jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Subhanallah. Subhanallah. Long niya, biyay doon haon. Isiyo-siyo in makasambahayang, sin sambahayang 5 waktu hajamaah. Atin niya, bukon isa-isa niya, sa tiap-tiap 5 waktu. In siya hajamaah sadya, na doon haon, in siya palabayon sin Allah subhanahu wa ta'ala haran, amin siya buta rin kain na to, sirat al-mustaqim lang niya pagyanon sing kamaasan ta sa pagyanon dunaon amo na indan labayan inhababa niya narka in sapat niya lang niya limiyumad tubiya lang niya kalbar allami biya sing kilat mahatang kasi tumagtuyto siya nakaliw paruhulan biyan
fi awwali zamratin minas sabiqin. Siya pa inaunahan day hakatan mga amin nakaunayad to. Paunahon siya din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jaa yawmal qiyamah, dumatong siya hadlaw qiyamah, wa wajhuhu kal qamari laylatal badr. Dumatong siya hadlaw qiyamah, in bayho niya, bialong niya sin ini bulan 4 balas. Insahaya sin bayho niya. Masawalan do. Magtuwihan. Nakita ko yan mga katawtay manghuran, hakam Islam, ilaggo sin ini karayawan tungbasin Allah subhanahu wa ta'ala mga tao, amoy nagjajaga sing katantan, mapatut niya jagahan, mahinang katan amal ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala, amoy subayad to intilo sa hunta, iwan jagahan ta, hakatan sin ini waktu ta insyaallah subhanahu wa ta'ala batim mga katan sambil biyay ta sin Tuhan na to Rabbul Alamin laong niya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah impagyanon doon hay nilaw niya dzikrillah as-salawatul khams amunin sambahayang 5 waktu ayaw kamo malipaga sin alta niyo iwan mga kaanakan niyo haamin pagsambahayang niyo. At ini ituita naman ito papagsambahayang sa pagyanon dikrilla rito amo na insambahayang 5 waktu. Na labi-labi na tuod bang sambahayang jamaa, masyaallah, yadto nabi ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin madawhat lang ta sin hambuk ipon amuin timutunay sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin yaon bargantong injantong niya haamuin ibadat yaon di niya kapasaran na inyad tuhati niya, isab siya pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. But in katan, hinang murihadon niya ini, amuray sabin hinangon sin Allah ta'ala rinto kay muhadlaw akhirat. Bang siya pamarayaw, na madawhat mo yung karayawan. Bang siya pamangi, unuin hinang muray ndihay ni, amuray batukon mo rinto hadlaw akhirat. Biya na si mga tao lang ta, maglason simbaran niya, hinang niya rinto hadlaw akhirat, maglason sadya simbaran niya. Bihan. Amo ato yung hinangon niya. At inerang in siya kimalubid naggantong bihan, dito hadlaw akhirat, wahinang na rin siya maggantong. Bihan sa yung problema lang si bahasa, di namatay, imano siya, taktal na yung kabuhi. Na, bihan niya. Nampa hindi maggantong pagbugto sin napasway na. Misal mo tiyuk-tuk tiya maimbaran niya, rin na ka na naman. Sa dito hadlaw akhirat, way na kamatay. Buhi na. Naamo yan in maka piligro lang ta ha tiap-tiap mano siya bang siya mabaya di siya mag-ayad sing ginawaran niya dahil hindi halaw man sing gumiini mga palanggungan ha kama Islam manjari na inyad to katantan mura-murahan kapag barakaton kato tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin in waktu na to ini sarta mura-mura ni mga yan kamo, amin simusugpat kamo. Ha, waktu ini, laong ta, piyang hindwa asing kami katantan, habang mayaning kita niyo yan, laong ta, misang kamo, wala nakapagbay matayban sing kami. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, wakong mahunit ha Allah subhanahu wa ta'ala, in hangka hinang, amin papagbatukon sintuhan na to Rabbul Alamin, ha waktu, kakunahan na impag, ini sumad jalong ta, insyaallah subhanahu wa ta'ala sa babing katanta ng kahinang iwan hang kamaksud papagbatukon sintuhan na to Rabbul Alamin di hadon niya ini labi-labi na to hadlaw akhirat sa beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya al arwah junudun mujannada idza ta'arafa ijtama'at wa idza tanakara ikhtalafat inyawalihan si manusia lang niya biya sa pantun yan sundalo amoy tumpukan sing sundalo. Bihan. Ngayon sundalo yun, nakakadakad saan ng kauno silang katumpuk. Di saan makakadin army iban sin marines. Di makakadin pulis iban sin ini uno-uno na tumpukan bihan. At ini bang pulis-pulis sadya, bang marines sadya, bang army. Bihan yan. Sa babang katumpuk sila. Nabiada sin mga sila, mu'min iban mu'min yan, magbatok. Kafir iban kafir, magbatok sa. Kan nakita ba kamo in mga luparagbusin kita manusia.
Yung mga mag-inom alak yan, nagbabarkada saan. Magbatok sila biya. Yung mananayama, mura. Sibu, dakatanta. Ano yung hinang nila? Yung magsasambahayang yan, magkilahi sa yan. So, Amita, nagbatok sila masjid, nagkilahi masjid. Sabi ito, tumaallokin, amin pangatayan nila maun pa masjid. Yaon, salta maun doon haonin pag, uno nila. Pag sumadya nila, dahil nga pag sumadya nila, maghati-hati na sila, magkilahi-kilahi na sila. Salta din nga pagkilahi-kilahi yaon sumuok ini pangatayan sinabok pahambuok, mag-ingati naman tumari, maaon na yung pagtulong tabang, maaon na yung kataan. Inyad to kataan, amal sa to sa lagbo-lagbo, masya Allah. Amal yan to sa lagbo-lagbo. Bistahon sintuhan na to Rabbul Alamin. Bihan yan. Karena sambil intatabangan beta kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon subay sa jasin. Misan uyum katawayan, sarak ka sayan mga katawtay manguran. Amin dayaw ay mo kamu pa amin tay manghud mo yon. Inyan katantan, sarak ka yan. Sarak ka. Jakat sin kita pamaranta. Bihan yan. Naamo yan itong mga katawtay manguran na agama Islam, na murah-murahan, in waktu na to biyan na sinahi, amin hiril kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bis tahun kato mahinang sahaya na to dito hadlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala, na mamaida ko. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن